Programa Chekanchay Ñan Nikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Iskay chunka kaq Junio killamanta Mateo p'anqapi hatun yupaynenqa kashan iskay chunka tawayoq y huch'uy yupaynintaq kashan chunka tawayoq. Ahinamanta tata Diospaq parlaynenqa niwanchik. Hinallataq Diospaq hanaq pacha kamachiyninmanta sumaq willayqa tukuyniypi willasqa kanqa. Tukuy runakuna yachanankupaq. Chaymantaraq kay pachaqa tukukuyninman chayanqa. P'unchay runawan taripakurqani ichay runataq niwan. Haqay ñawpaq p'unchaykunamanta pacha tata Diospaq iskay kaq kutimuyninmanta parlawanku. Iparlallawankutaq kay pacha tukukapunanña kasqanta y kunankama mana tukukunchu. Imataq kanqari? Manaña noqa creenichu chay kusaspi ahinamanta payqa tapuriwan. Y noqataq kutichini imaynatataq tata Diospaq willaynin nishawanchik. Kay pacha tukukapunanpaqqa Jesucristo iskay kaq kutimuypi kutimunanpaqqa ñawpaq kaqta tata Diospaq sumaq willaynin tata Diospaq evangelio willakunanraq tiyan tukuy llaqtaspi, tukuy pueblospi, tukuy ayllospi, tukuy runa yachanankupaq ahinamanta kay pachaqa tukukapunqa. Chayrayku munasqa hermano, noqanchik yachananchik tiyan y junt'ananchiktaq tiyan imatataq tata Dios kamachiwanchik. Kisa kang tapurikusyanki imaraykutaq tata Dios manaraq kutimunchu, imaraykutaq kay pacha manaraq tukukunchu. Chayta tapurikuspaqa kang tapurikunayki tiyan willashanichu evangeliota waq runaman? Kay tata Diospaq sumaq willayninta noqanchik willashanchikchu may llaqtapichus kashanchik familia ukhupi chay tukuy runaman? Ahinamanta tata Diosqa nillawanchik. Tata Diosqa suyan pikunachus paypaq llank'ayninpi kaqkunamanta maqanakuchunku tukuy sunquwan, creyeywan yuq kuti haywasqa karqa tukuy chiqan runaman. Noqanchikpaq maqanakunaqa manaña runa masinchikwanchu, sino kay tukuy saqra supay sapa p'unchay tintawanchik chaykunawan. Chayrayku tata Diosqa suyashan noqanchik llank'ananchikpaq, noqanchik chay evangeliota tukuy runaman willananchikpaq. Ahinamanta tata Diosqa usqayllata kutimunqa y kay pachataq tukukapunqa usqayllata. Llank'ayninchikqa obra misionerapi astawan kallpayuq kanan tiyan kay p'unchaykunapi. Mana ñawpaq kaq p'unchaykuna hinallachu, sino kunan tukukuy p'unchaypi kashanchik. Chayrayku llank'ayninchikqa obra misionerapi astawan kallpayuq kanan tiyan, porque tukukuy p'unchaypiña kashanchik. Qan maymantachus uyarimushawanki llank'ay tata Diospaq. Llank'ayqa mana pastorllapaqchu ni misionerollapaqchu, kay tata Diospaq llank'ayqa tukuy pikunachus tata Diosta riqsikunku chaykuna llank'ananku tiyan, willananku tiyan kay evangeliota, kay sumaq willayta tukuy runasman. Kunan noqa tapuriyki, willashankichu kay sumaq willayta tukuy runasman? Mana hina chayqa tata Diosqa manaraq kutimunqachu.
willananchik tiyan. Si mana chay kallpa kanchu, si mana llank'ashanchikchu chayqa, kunan Tata Dios manta mañarikusunchik. Munasqa hanaq pachapi kashanki qan Dios tatayku. Kunan tukuy sunquykuwan mañarikuyki chay kallpata haywanawaykupaq, qampaq llank'anaykupaq. Imaraykuchus qanqa kutimunki, kay pachaqa tukukunqa palabrayki niwayku, mayk'aq pachachus evangelio chay sumaq willay tukuy runaman chayanqa, chaymantaraq tukukuyqa hamunqa. Bendiciy tukuy wawasniykita, familiaykita, iglesiaykita bendiciy kay pachapi. Isapa p'unchay munayniyki ruwasqapuni kachun, kay pachapi hinallatataq hanaq pachapi. Chay tukuy imata mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapa p'unchay.